Ramthar Veng lo in din dan mitinin mason na kailon kan dap cheva dor pui damdoi in le zirna in cha umna eile bar po dap aol samjok na hun khopui chu thingtlang mun sang sanga changin kan pan khom chin rambuai nuwa pheichuan thingtlang lama changin aizola inben bel tumin an pem lu rui ria veng sang sanga an omna tur sarkari na ruah mana chungzinga veng pakhat chu Ramthar Veng lo ni ta hi ani tunma chuan electric veng khomor an chak lak na le thing an phurna ram hnuai deuh vek alania si puirwa ma hian chung kotlemte an khosa a chungte chu pulal khuma puhak zwala pukap chuma pu f thangruma pu zakapa pu arlal vena pu ar rozinga le pu si dolian te chung anni chuti hunlai chuan tuna Ramthar Veng le Ramthar North huam chin zong hi Ramthar Veng huam chung vek alania Kohhran electric veng upa bial Chanchin zinga bial khat ani chin kumsang khazakwa somruk pasari aveng pa ho upa aro zinga inakal khom chuan veng mingatan Ramthar Veng ti in an phwata ani khutlang in rail bol na le mason na Ramthar Veng Chanchin a soifo ngai thin chu village council le tlom ngai pol adin ma in Ramthar Veng Kohhran hi alodinga ti chuan Kohhran shwai tu te thanem ngai na le phurpuina atangin tlom ngai pol le pol dang hi alo piang ta ani chu wangin Kohhran le khotlang shwai tu te hiril ruin mutakin lungrol takin khotlang in rail bol na le mason na konga kut in sui rialin an local ho china chu chuan na satakin veng in lungrol na po ashil thui hle ani zirna lam kumsang khazakwa somruk pariata primary school 1 din ania kumsang khazakwa somsari pasaria primary school 2 din ani le a voina Ramthar no ta omta hi ani kumsang khazakwa somsari paruka middle school din ania kumsang khazakwa somsari pasaria middle school 2 din le in kumsang khazakwa somkwa pasaria primary school 3 din ani le bok Republic High School hi dorpui changin kumsang khazakwa somruk panga a tuna a omna a hian ronson ania kumsang khazakwa somkwa paruka changin higher secondary school bel ani le a tichuan veng chunga zirna in sangber chuti lai zirtiri women's college chu kumsang khazakwa somriat pasari a Republic High School compound na hian din ani le ta ani kumsang khazakwa somkwa pani February tha a St Lawrence School hidin ania kumsang ni pani a Presbyterian English School hidin ani le bok sang khazakwa somriat pathuma electric veng village council atanga indangin Ramthar Veng village council nei chan ania VC le waima chatak nei to ma ila khutlang le Kohhran du lo zong zuzuar an tama wangin chumi do tur chuan kumsang khazakwa somsari panga a nula tlangwal pol din ania Ramthar Veng branch waime alodin khan an pol sumte nen waime branch committee a chunglutin nula tlangwal pol chu thia ani zuita ani kumsang khazakwa somsari pariata electric veng atanga indangin MHEP adinga kumsang khazakwa somriat pani a MUP din ani zui vele bok sport tui tak antama wangin sporting club chu kumsang khazakwa somsari panga a din ania kumsang khazakwa somriat pani khan VDP din ani zui ve tabok Ramthar Veng Kohhran din ani dan Kohhran din du na apiang electric veng Kohhran thamwang takin omma ila a huam chin then khatan biak in a hlat dewa wangin Kohhran mi puiril ru a Kohhran in dandu na alo piang ta a kumsang khazakwa somsari pathum polku thla nilizana pusi ramhluna ina pa ho som pasari kalkhom te chuan in dan chung changte arem chuan remchang masabera in khom shan andu thule biak in mun tur te thlengin an soilang chan ta a andin munte Kohhranin ashat puya wangin electric veng Kohhran committee chuan nili thali sang khazakwa somsari pathum nilai ni zana changin Sunday school ti lo in khom hun dang zong chu primary school 1 na in khom shang turin atita ani hetia anlo in khom shanta ka chuan electric veng Kohhran committee chuan ad hoc committee adina Republic High School hall tepo Kohhran in khom na atan man ho sak ani chin kumsang khazakwa somsari panga polku thla ni khata chuan preaching station na hlan kai alo ni zuita a ad hoc committee ding mek te term alo zo che boka Kohhran committee po thlan chat alo ni ta ani chungte chu upa ar rozinga pusi ramhluna upatlang loma upa vi hola pusi lal hing lova pu ar lal duai lova pu vai lu thanga upa lal lula upa than siama pu thang vu ka te anni kumsang khazakwa somsari panga chimthlang presbytery in khom pui chuan Kohhran in dan alo phalta ka chuan
upa a rozing ale pusi saizona electric veng Kohhran upa ni mek te chu indan pui turin arela upa si saizona hi si pui leikhi in a in lwa tlak lowa ati chhiat saka wangin electric veng Kohhran kir turin presbytery chuan atile a ti chuan ni somhni pariat thlasom panhi sangkha zakwa somsari panga pathiani a Ramthar Veng preaching station chu Kohhran puitlinga hlan kai alo ni ta ani Kohhran indan ni hian Kohhran pumin thing pui roi nen lom ani a tlaya a indan tu te le electric veng Kohhran upa te le Ramthar Veng Kohhran meche committee te nen chohlui kil ho ani Kohhran a indan lai hian dan zo kim zanga som panhi lai an om Kohhran hnuaia fellowship le subcommittee fellowship Ramthar Veng Kohhran adina changin Kohhran kutke tur fellowship po achul angin Kohhran committee in asiam zuya Ramthar Veng Kohhran meche committee hi January ninga sangkha zakwa somsari paruka din ania Christian Chalai Pol Ramthar Veng branch hi nisom paruk January sangkha zakwa somsari paruka din ania Kohhran Pavalai Pol hi nisom pakwa tharuk sangni paruka din ani zui vele tabok Kohhran le sipui leikhi kum sangkha zakwa somriat pathum le sangkha zakwa somriat palikum te hi Ramthar Veng Kohhran tan hun khir tak ani nisom panhi tharuk sangkha zakwa somriat pathuma chungkwa za som pasari le sangkha zakwa somkwa pathum kuma chungkwa za somruk pakhat lai chu sipui lei ramna sataka lei che in atibuaya Kohhran hnuaia subcommittee masale changlai te Kohhran alodinga mamo na a uma wangin Kohhran committee chuan subcommittee engmozat adina vo in thleng alading zuite chu heng te hi ani Sunday school committee Sunday school hi Kohhran indan atangin pathian kai shwaina in tluang takin tun thlengin kalpui zelani building committee nisom ni pakwa thasom pani sangkha zakwa somsari pali Ramthar committee nikhat tharuk sangkha zakwa somriat pani Bible Society of India BSI sangkha zakwa somriat pathum member tur terwatin member te chu collector ti ani a Gospel for Non-Mizo Christian Fellowship Masihi Sangati Committee sangkha zakwa somriat pariat kumsang ni pariat atangin Masihi Sangati Fellowship ti athak ani Social Front Committee nisom ni panga thathum sangkha zakwa somkwa pali School Committee English Medium School din chati na auma Kohhran mi puiteronin sangni panhi atangin Presbyterian English Medium School PES tudin alonita a atira chuan KG1 din phot ani a kumtinin class dang din bel anita zela tuna hian pol som thleng zirna hon alonita ani Finance Committee nisom paruk thasom panhi sangni pathum khan Kohhran committee chuan Kohhran committee puiturin Finance Committee asiama sangni pali atanga chan ani Christmas le kumthar Finance and Statistics sangni paruk Christian Chungko Committee kumsangni pariat Evangelical Cell June nili sangni som panhi Music Light and Sound Subcommittee sangni som paruk Archive and Documentation Subcommittee Library Website and Documentation Subcommittee sangni som pariat Ramthar Veng Kohhran atangin Kohhran alo piang zel Ramthar Not Kohhran Electric Veng atang Ramthar Veng a indan kum sangkha zakwa somsari panga khan dan zo kim zanga som pani an oma kum sangkha zakwa somkwa pariata chuan Mizoram Kohhran lian panga na ni in dan zo kim po sang ni somnga pakhat lai an tling tahialani Kohhran committee chuan Kohhran pahnia in siam chula shia in Ramthar Not biak in muntur adapa ti chuan ni somthum pakhat thariat sangkha zakwa somkwa pali Ramthar ni a biak in mun lai chan anita a nithum thlakhat sangkha zakwa somkwa pakwa a her chwa meu chuan anin khom sang chanta a anin khom shan kum toplam ni somhni pakhat thlasom pakhat sangkha zakwa somkwa pakwa pathian ni chonu in khoma Kohhran puitlinga hlan kai ani zuita ani Ramthar Not Kohhran anin dan hian dan zo kim mi zanga somli anni Ramthar Not in dan atangin kumsom or ahan kal le a dan zo kim po sang ni zasari somli zet anlo ni vele man to a biak in muntur te dapin achul ang boy puile ani a niriat thasom pakhat sang ni som zingkara biak in mun lai natlang ko ani a kum sang ni som pathum April niruk inrin ni alo her chwa meu chuan indan in khom hun man alo ni tareng mai Reverend R Vanlal ngaka moderator Aizol Central Presbytery chu Kohhran indan tu ani Kohhran in pathian mal som na adong na sa a punlam apan zela
Galilee Veng lama Kohhran indan na tur enge motilai atanga ngai tua chinchu thartho le ani a malak ngai le chu zong ti chho le ani a ti chuan ni li thakhat sangni somni inrin ni dar som pakhat alo her chwa le meu chuan Reverend JH Zaikima bial tu pastor chuan biak in thar hi ahong ta hialani Ramthar Veng pastor bial hon le lo than chhodan Synod in khom pui sangni som electric Veng biak in nei chuan kum sangni som pakhata Ramthar Veng pastor bial hon turin arel angin ni som panga thakhat sangni som pakhat inrin ni chomadar som hian Reverend PC Pachunga Secretary Mizoram Synod chuan ahonga chuti lai chuan Ramthar Veng pastor bial thara chuan Ramthar Veng Kohhran le Ramthar Not Kohhran te antela bial standing committee chuan pastor quarters working committee adin ngala amun te zongin leifel ani a ni somni thasom sangni som pakhat ni nga ni Zingdar Sari hian Reverend Silal Sangliana Synod moderator chuan quarters lungphum hi aphumani kumsang ni sompani poltlak thla ni khat inrin ni chonudar thuma Reverend Arlaldin Thara bial tu pastor shwaina in Reverend Zo Sangliana Kolni Executive Secretary Mizoram Synodin ahongta ani Ramthar Veng pastor bial hon sangni som pakhat khan Kohhran pani Ramthar Veng le Ramthar Not Kohhran te anni a indana changa akum somna a chuan Kohhran pali lai anlo tling le theita hi pathian shwaina liaw ani Kohhran apun bela danzo kimpo sangthum zanga somriat pakhata changin sangli zasari somriat pariat lai anlo tlingta a pathian ram tholoma po na satakin apun pha a pathian hi ama le ama alo intum chop chinzia atilang chiang hle ani bial tu pastor ni to le changlai te pakhatna Reverend Arlaldin Thara pastor bial wongtu masaberani ni som paruk thakhat sangni som pakhat pathiani khan Ramthar Veng Kohhran biak ina Ramthar Veng pastor bial wongtu atan Reverend PC Pachunga Synod secretary chuan alalut pani na Reverend JH Zaikima ni som thakhat sangni som paruk khan Ramthar Veng biak ina Ramthar Veng pastor bial wongturin Reverend Chwaw Chwaman alalut pathumna Reverend Lalbiak chunga pachwaw ni som pasari thakhat sangni somni pakhat pathian ni choma inkhoma Reverend Vanal Belan Ramthar Veng pastor bial wongtu atan alalut COVID-19 shipui len lai ani awangin induction service po ti tlai ani palina Reverend Larin Oma ni som pakhat thakhat sangni somni paruk pathian ni chonu inkhoma Reverend B Sangthangan Ramthar Veng pastor bial wongtu atan alalut ani Gospel camping, revival camping. Electric Veng Kohhran committee in Sunday school ti lo in khom hundang zong chu primary school wana in khom arem ti ni nili thali sangkha zakwa somsari pathum ni lai ni atanga thali chung in khom shan ani a Kohhran mi pui tharau lam nun mason na ani beisein chongchai na nen gospel camping buat sai ani a pathian na tho na satakin athleng nge chumi atanga chu chuan kumsom nga chungin tum somsari zet camping shang nei man ani in khom pui shang som pasari lai thento ani a chungzi nga langsar zwal te chu Aizol Mar Presbytery kumsang khajakwa somriat pariat Aizol East Presbytery kumsang ni pali Aizol Central Presbytery kumsang ni som pani te anni upa tual upathan le nem nge te hi Kohhran din tran tire tangin mi somni pathum lai kan lo nei to ani Golden Jubilee lom tura in buat saina ni somni paruk thasom sangni som pasari Kohhran Thatop committee in arel angin ni somni pariat thasom pani sangni somni panga akan Kohhran Golden Jubilee atan committee peng shang siam chan ani a Golden Jubilee project atan cheng moi somthum asiama thatin Kohhran twal chung tholo machanga bank da turin arel ani Golden Jubilee program tlang puite kumsom ngatlin lom na hon in khom le Jubilee May date hi December ni somni pariat sangni somni pali a nei ni in kumsom ngatlin thupui soi hon na in khom hi January ninga sangni somni panga pathiani zana changa nei chan ania Golden Jubilee thupuyatan iram lo theng ro se mathaya bungruk chang som ti chuman ani a hetiang ba ka hian program dang kum upa te pual in kom khom na te
Christian Chalai Polte, Kohhran Meichia Kohhran Pavalai Polte, Jubilee Pual Fakna Inkhom te, Thisen Pek Run Puite, Hlakut Puite, Tleirol Pual Inkhom te, Naupang Pual Inkhom te, Crusade te, Presbyterian English School Pual Inkhom te, Variety Program te, Zoram Pum Huap Faklam Inti Siak te le, Free Medical Clinic te, nei ani.